Dhi mbele ni weche manyien ni jotend chiro duto prochiko mayudore e kaunti ma Nyamira ochwalo ng'ur margi ewi medruok nyadiriyo mar osuru ma ijuogogi kod rach mar lwasi mar chirono, ka bende gikwedo gavana Amos Nyaribo kuom mayo gi stondegi. Kane giloso chiro mar Nyabite, jotend chirogo nowacho ni ng'eny chirogo onge choche moromo, pi kod taya, ka bende giywago apeyni maricho madonjo e chirono, to taka bende giwacho ni ok choki. Joalago bende nochwalo ng'ur ewi ji giwegi mabiro yako lope chiro, gino ma bende gimedo wacho ni nyayo midhiero mayudogi kendo rocho chenro mag ohala. Jotelogo koro onyiso tend kaunti ma Nyamira owinj ywak margi, ka ok kamano to gibiro ng'anyo. Single business permit wameongeza 3,000 ya kwanza 1,500 wakisema ni ya disaster kwa pande ya moto, na hiyo 1,500 ingine wanasema ni ya kucorrect uchafu. Hatujaona ni wapi tulikaa na wanabiashara kaunti mzima, hasa kwa wenye wako municipality, tukaagree ya kwamba wakusanye 1,500 na 1,500 zote kwa chumla zikakuwa 3,000 ili zipate kuingia kwa county. Kuna soko saa hivi tunaongea hivi asina latrines. Latrines unapata iko moja, wamama ndio wanaenda hapo na wazee ndio wanaenda hapo. Kitu ya pili, hatuna park streets na feeder roads. Sira palapala ambazo zinaingia kwa soko tena zinatoka. Hatuna kwa hii soko set za Nyamira County. Siko about 90 markets. Hatuna. Tumewapea kama wiki moja wajipange, kama kuna stima na mambo mengine wafanye, tutafunga au watu kuja kuchukua sasa ya soko ya Miruka. Gavana wetu Nyamira County ameongea kwamba kuna kulipa mbaya wa store, sa wale waondolewe ili wengine wapewe. Sasa sisi hatujahusishwa mahali popote kwamba tumelipa vibaya, tuanze kulipa vizuri.